nya ngaka bla ngaka atompe la pa akpa bla vo ada alba ga kwada tuna zona adunya ko kala ngodo da wanya sala alba nya zona be Komito la numa kuku ada wong kuda beni nyom ada yugo pensla kuku pole amadu japa ada le gen tomen nema kaham ya selek bapanya cuma pe nyabu boga drobon dropa ada asila sadina tamakle enu ga koto ele ga home nema kaham ya selek bapanya cuma pe Burkina Faso ating adze ba great Jesus rapa abuboma la jinu ya pankaka widika agbe abaya pro wadoi adum ya bola agba pa anya jamakana adum kujiba yaba magbada na anya zo ye anya nuslin away English dictionary awe da magbana ba anya jola nya bodum ka anya mai anya jabana minyan kwanye imanola noelen chineku No silence ever English dictionary. Nyatepe. Mais si dictionary a caractère son fi de passer K. No silence ever English dictionary a standard ton standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language you. Nenya make manya be view. And be a strong be kraha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a Sammy can never be mujura po. And be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nala dile boso so madana na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can call screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon to alabanya le jonto Sokola John Dramani Mahama Globe Canada aside Jamaica Peru ya achonya de Fia Charles Atonia and Blibuela Cluvinia Black Visita Charles Atlantic Airport eta Alaba Sokola John Dramani Mahama no Mupuna Jamaica Pasota Bala Choivaija Globe Georgiania yi wacho ado adon nu ado susudo kude nadabe akonta buble doyo anu kamanya dabiao yude agro alaba adama ba kulufinya ba nsa koda majiwo a gapoto ha tasoso maso ple amu de ve egba aye ayatai Georgiania ahia ado alaba tukopla mahama agakafu Jamaica ba aho ngole nuple faha pa jedodwa aye wo ado alogana pa tamadodo klipa le tukop Wupawo Dumakle Kakra Preparatory Justice Conference Amen. Ye wo Upper Paper Ghana Play Jamaica Aji Ano the one the Kai but wa akpo Africa to you wo Kuluviwo pa Jima Viwo pa Agbe Alhamdulillah la yi ma Georgiania la tutudoma yewa ata baba alaba wo aponya taba yewo pa tabajunwe anya be mokopo ba jijima yo bona ano ha yi ma wa aponya taba adabu amanu pla Georgiania yi aflala eve la dukwa wo aduma na makama ko garanya jawu jinami alaba Microfinance and Small Loan Center per dokwa per amaga chanto ikanya sedna tamakre atiunu ye gapotola gahoma topa ba nyabupoga drop on dropa de asila anuha alaba tukwa kadoji pola yika anya Felix Kwache ofosu dopa anyaji la gbebia adam la nyajo do kwa de kama ye wo agloba ano ga homa cho ayima wo atro ko ba gana tukome
ye wuma asile le enu hadeo yi enan hondropa kokoto chu afiane don gobe wa anoga home wo son le ayi wo egble gana nenapa gana tukwa ta gake nataga gboga ableba nya gboga draw hondropa tafrida nenapa fomkwa me la bena sato mating do mating do pa apa anyaju alaba la nyamachocho nyamachocho amagbea nanampa sanyala ganto achonya yida bon drop kokoto ba wa ajujo acidity nanamaka wa ajujo asida dala nanampa nyonu ya anu ayi na wo adreba wa atro wa adro anya la nanampa jinu ya kaka wi adia aji alabala yi yanga NPP dunya ha edagbapando do yiwo awaba yewa awo chitrachida nu la jinu ya kaka adia aji anu alaba dunya ha agloba fabugwa manso aye wo achonya de nampa jiridwa anuba awa jojunyanye tatia ewo etoe Mako agaranya chogutia laba Ghana Airports Company Limited ikanya Ghana tukapa ya mabu japa dopo de boto budopa alo butodopa dola la dome la pa ya mabu japa la ayi wo abogala mosola aussi ikama la senu alaba doti polaga Yvonne na efrie opare ye de papa nanamba anyayala so ivaya dil south abapa molodo club budodo nti committee pa sasra kwa ye wo club dopa wo nana cho nyanu ayi wo ko anu chocho anu cho masola wo agbo ye wo atan adajasi dola yiwo nanapa anyaya kudwa anu yi anawo adawo le yamakuta kwa anu mak alaba nanapa apano opare ye global afodada ya anya Ghana yamakuta kwa agbagara de wa atote gahoho aye wa ana subo na anyoda ati na amosola opa apa adam ye wo abiacho dukoma view ha siba wa aglon nuona gbaglende siade le yamakuta ba wa akpada Ghana yamakuta do kwa enu yi ana wa ale wo do nanama do nyi ple akonta bubu de asila yamakuta Ghana dukome egodu I'm going to Institute of Chartered Accountants Ghana. ICA at Ghana City at wo na number Vota so help ngoi gabe wa acho adu alo so help nsadodo le nanampa ntwame alebe amadodo ada yi nya dojipola Emmanuel ata ple sanya ubopola Joyce Edu nongona nanampa chaka chocho na nyapa ntomajipola ikena vota ntomajipola buto James Gunu alebe Madam Edu global nanampa nchocho ya wa ajogba yi ICA Ghana nanampa sukwa dole pa yi accountants conference you awala la jinu atwama aji adajasi ba dopa hoisa ba wa adaga so hewo me ba wa akpada wonu ba adan plan mon popo na asu wa ha wo asi alaba amadodo wo ada akpana vota ntoma dodo wo ha ba wo ado alo takpa ayi bubuto James Gunu aho ntojo wa ye ada akpana nampa dopa ada akpana Institute
Saturday Nanampa Adopa Ghana Bewa Awo the upper Gadudwa G what the open Gadudwa G Yewo Aglobe what ado Gahwa Bem what acho ado alon so heo to sukuda de Namaka Adan do Nana Aschacha aye wo akada diba ye wa asa Nanampa Agaya Nui Akapada so help Nkogba de Den. Ako gada na zabu dinani alaban to ma tapoha ikanya Environmental Protection Agency to mafia maye yo aveba wa acho akpo methane gas yil do doncho kana pamo mikle gas dopo amanu alaba sao ponucho alai wala ba dopo na alankuda anu aha aglo methane pa do la tosisi pa jigbe platitina na do manu alaba wo adama ba methane anya gazi ga yama pa no ma pa atrove yata Environmental Protection Agency kanya nyapantuma takpo hawa wo club mafia ma wo akpada na kwanutuma nutuma nu ayewa ana so na akona do wo pla apo alaba wo ana gati adan nanampa momi dopo kadamba wa atro asile nanampa adwanu alaba sawo ad akome blibuela jinu bantwa emela pa akpa bla vo adra yi alaba Ghana Upstream Petroleum Chamber do jode afode de yanu alaba apa dopo tato ikanya Dr. Kwame Boache eji globe mofama wo na kakada ji la sawonu aye wo ad Environmental Protection Agency kanya kwanto mata kola wo podo kuchocho na ba yewa akpon to eta ayima wala asikbanda amiowo yinu apanamaji alala tukoma anu alaba mako agadanya jabu dinami alaba profita yola jahan tome la numa kuku won kuda nyonu ava yola ntila kuku wo Paul ho Adam le Cap Hospitality Hotel la Gbewa Industrial Area pa ku anu alaba wo akada amayaun amakuku wo anu la nanampa nyicho joda Jimia Banka ayi amajuja kwa Chipola Kanyata na Povito Vomegbe. Sinuwo kedo lete mali amejirado fe kunu. Chihin to me povito fe do fe jenu me kuku gomele nyonu evesi wo kwesebe wonye benin to come view. Fe kunu esi wo po fe kuku awole ho ademele Cap Hospitality Hotel le Gbewa Residential Area Letemali. Uvito Globe amejiro jepeji pola kanyata chonu jojuanu le memleda ejinu enye penkeke eton lefe akpe bla evevo adeji sinakpo Vito vasla tevie po afisi wo pononu evie wo kule choema ila wo cho amekuko yitem li teaching hospital wado wo pole amekuku megbe pewa po Institutu Tugbo Kwacho. Povito Globe, nume kukugbanto okude nono mesi wo fukla amesi wo kule nyanu. Amekuko ope jesi dede amele senu. Kadodo pela ope fumeto jidudu gao siwo nunya kudoji. Lenya la pe vivi nyenyeta. Povito pe do ope gan IGP. Do nume kuklao. Natakaka holao ple. Nuvule wo tefe ntinu nyala ope to fufu tohe ade chuduka pe povito pe to ope gabe wa pe deji hin to me povito pe to ope ganu kana povito pe do ope biya amesi nyata kaka sinu kaka deji le si atenwa pe de nume kukunu la wa kede povito nu to hekejesi alo kapojesi si aoji 191 alo 18555G
alo atsɔ ayi ɖe kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe si te ɖe wo ŋu. Makplɔmi age ɖe nyadzɔwu dzi ke ne míaƒe nyaselawo alo nukpɔlawo ne miaɖo ŋku edzia mi se le nyadzɔdzɔ me le etsɔ be afɔku madamedi aɖe edzɔ le ɣedzeƒe ŋutɔ me yi me ame etɔ̃ etome yi abli me alebe dukɔa ƒe ʋuɖoƒe yi ke nye STC ʋuɖoƒea egblɔ be mɔzɔla yiwo katã enɔ yewo ƒe baza me etsi agbe le afɔku yi edzɔ nyuitsɔa dzo ɖe eme alebe numekɔkɔ ya eva le eyi nenem ƒe videoa kaka ɖe yame ɖe bas buku la fia wònɔ gbɔgblɔm be ame yiwo ade ame ewo koe etsi agbe eye edzo bi ame mamlɛawo yi ke eɖe me be menye anukware o alebe eyi STC ƒe dɔdzikpɔla ƒe kpeɖeŋutɔ Nuru Hamidan enɔ nu ƒom na nenem ƒe nyadzɔdɔwɔƒe ɖeka le etsɔ yi va yia dzia egblɔ be buku la mele gbebiame ewɔm le nenem ƒe nɔnɔme ma me o eye wo gblɔ be ke boŋ enɔ nu ƒom na exɔlɔ̃ aɖe eyi me wògakpɔtɔ nɔ vɔvɔ me eyi ke ena be ye wo egblɔ kpee be mɔzɔla ɖeka alo eve koe xɔ abi sue aɖewo eye wo ewɔ atike na wo eye wo eɖe asi le woamewo nu le nu fɔ ke ye woɖe egblɔ alebe STC le woƒe nyanua ku yiwo wo eŋlɔ ɖia tso private ʋuwo kple mɔmemidzɔʋu yi ekpɔ gome le nenem ƒe afɔku ya mea egbɔe wò etso ke menye yewoƒe STC eʋua mee nenem ƒe ame yɔ eku le o ye woɖe egblɔ. Alebe makɔ ge ɖe nyadzɔɖuɖu dzi na mi alebe mage ɖe eho ŋutɔ me ke dzotsila yiwo le ho ŋutɔ me etso Ghana dukɔa ƒe dzotsidɔwɔƒea le eʋua xɔ yɔyɔ tso edzo ƒe bibi yi enɔ bibim le mechanic shop aɖe yi ete ɖe SDA mɔa dzi nu le etsɔ yi eva ya edzi yi ena dzotsilawo egblɔ be yewoxɔ nuhaha ƒe kaƒoƒo aɖe le ŋdi ga 11 miniti 27 eye ƒuƒoƒo aɖe yi ADO gbãtɔ ADO 1 Dennis Tay enɔ ŋgɔ na eɖo enu kaba alebe yi ena ƒuƒoƒoa ehemɔ na nenem ƒe edzoa be wòagakaka ɖe exɔ kple fertilizer warehouse yiwo te ɖe enu me o yi ke ena be wo ewɔ avu kple nenem ƒe edzoa alebe wo eteŋ eti alebe Mercedes Benz ʋu ɖeka yi wome ede agbalẽ eme o yi ke wome wɔ registration ne nenem ƒe eʋu yawo kple eʋu ƒe ʋɔtru 13 ye egblẽ le nenem ƒe dzobibi ya me gake wome eŋlɔ ame ɖeke ƒe ekuku alo wome egblɔ be edzo bi ame aɖeke o yi ena nenem ƒe dodokpɔ gbãtɔwo eɖe fia be anɔ eme be dzobibi yi edzi wome eɖuo gbɔe edzoa etso yi woɖe egblɔ alebe Ghana dzotsidɔwɔƒea le dzi dem ƒo na dukɔmeviwo be woaƒo ase na dzobibi yi dzi wome ate ŋu aɖu eye woawɔ ɖe dzobibi ƒe dedienɔnɔ ŋuti sewo dzi atsɔ akpɔ amewo ƒe agbeta kple nunɔamesiwo ta bliboe. Alamatsɔ age ɖe nyadzɔɖuɖu dzi na mi alebe Driver and Vehicle Licensing Authority yi ke nye miaƒe ʋukulawo kple ʋuwo ƒe mɔɖegbalẽ dɔwɔƒea gblɔ be yewoƒe nyatakadraɖoƒe fifia eɖe fia be ʋu miliɔn 4 kloe ye yewo ŋlɔ ŋkɔ na le Ghana dukɔ me godoo alebe DVLA dɔwɔƒea ƒe amegã Aƒetɔ Julius Nikwaye Kote gblɔ be nya ya le nyadzɔdɔwɔƒe ɖeka le ƒe gbedasi ɖoɖowɔɖi me eyi me wonɔ nu ƒom tso smart number plate yawo enu ye wo egblɔ be xexlẽme
gan de fia be wu gede wu gale kana tukwame pe mododoji alebe le yata difia le do kwa ahia dodo nyito be wa acho ade jesi wu aha alewo na apato kote de emebe na jesi yeye yiwo menunya le anye agbadete be yewa ana amopa nko dede agbaleme na aso de nenempe egbe ngubi tonu eye wa ana det nono na anyo de tile gana tukome kodo eye wa ana wano bobwe be wa alankude buonu le tukwame kodo be akpa ade ye wo aglobe be dodo ye ya akpede ame enu le buƒe nuŋlɔɖiwo eme toto nyuiewu me eye wòa akpe kpɔ kuxi yiwo le ʋuwo ƒe nuŋlɔɖiwo enɔa egbɔ alebe ɖivie le dɔwɔƒea hã exlɔ̃nu le mɔɖaŋununya zãm tsɔ le eƒe dɔwɔnawo enyɔm ɖe edzi na ʋutɔwo kple eʋukulawo siaa. Matsɔ ge ɖe nyɔnzɔ bubu alebe ne age ɖe aƒlawo ŋutɔ me ke ƒoƒo yi atsitre ɖe amewo tsɔtsɔ yi eduta nu kple Ghana Immigration Service gblɔ be wole nyɔnuwo kple nyɔnuviwo dzram le tomenukuƒe yiwo mele senu yi nye galamsey nutowo me alebe le wɔna aɖe me le aƒlawo ŋutɔ me le tso ɖa yi va yi mea Deputy Superintendent of Immigration yi ke nye Justice Kujo nɔmeshi ye egblɔ be numekuku aɖe eɖe fia be ahedada ƒonɛ ɖe nyɔnuwo kple nyɔnuviwo nu be woaxɔ abatsodɔ yiwo wo etsɔ na wo gake wo eva wuna enu ɖe dɔ sesẽ wɔwɔ kple gbɔdɔdɔ ƒe ametsidzedze me enu. What did you say? I was talking about the Aplau, this in Galamsey. Aplawo is not Galamsey. That's the one I posted. Aplawo is not Galamsey. You pick yourself fast. That is not Galamsey. Aplawo is not Galamsey. Galamsey is not Aplawo. We don't do Galamsey in Volta. So do this. Ghana Immigration Service agblɔ wole nyɔnuwo kple nyɔnuviwo dzram le tomenukuƒe yiwo mele senua yi ke enye Galamsey ŋutɔ me enu. Atakaka yeye aɖe na amewo tsi tsi be nyɔnu kple nyɔnuviwo si le Ghana ƒe tome nukuƒe siwo mele senu o Galamsey la dze ŋgɔ ame tsizisi geɖewo siwo dometɔ aɖewoe nye ganyawo ƒe ŋlɔmiwɔwɔ, gbɔdɔdɔ ƒe agbegbegblẽnɔnɔ, dɔwɔƒe ƒe nɔnɔme siwo mele dedie o kple lãmesenyawo gbɔ kpɔkpɔ, sukudede kple senyawo gbɔ kpɔkpɔ ƒe mɔnukpɔkpɔ sue aɖe ko. Nu siwo nu woke ɖo ɖe fia be wozi ame geɖe dzi be woawɔ dɔ siwo me woate ŋu adze afɔku bɔbɔe abe agbakpekpewo tsɔtsɔ, kpe xɔasiwo kɔklɔ, asitsatsa suesuewo alo gbɔdɔdɔ le asitsanyawo me be woatsi agbe. Atakaka te gbe ɖe edzi hã be zi geɖe la, nyɔnuwo ƒe fetu meɖia ŋutsuwo tɔ o togbɔ be wowɔa dɔ le afɔku ƒe nɔnɔme mawo ke me hã.
Nyɔnuviwo le afɔku me be woadzudzɔ sukudede ɖeviwo ƒe dɔwɔwɔ, fɔfɔ kabakaba kple nutasẽnuwɔwɔ ɖe ŋutsuwo kple nyɔnuwo ŋu. Atike siwo me aɖi le abe mercury ene zazãɖi lãmesẽ afɔku gã aɖe me na nyɔnuwo kple ɖeviwo. Sedziwɔwɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ kple ahedada yi edzi le dzo dam ɖe amewo zazã le tomefɔku siwo mele senu o me. Atakakabia tso Ghana dziɖuɖu tomenukula ƒe sedzikpɔla, kɔmeviwo ƒe habɔbɔ kple nutoamedzikpɔla si be woado ŋusẽ nyɔnu kple nyɔnuviwo takpɔkpɔ woana sukudede kple agbemenu hiahiã bubuwo ƒe mɔnukpɔkpɔ nanyo ɖe edzi. Woawɔ tomenuku ƒe sewo dzi eye woabia akɔntame siwo wɔ ŋlɔmi le wo ŋu. Makɔgre nyadzɔɖuɖia le nyagere kpeta nyadzɔɖi ke dukɔkplɔla Bola Tinubu na Nigeria dukɔ da asi ɖe fetu ƒe dziɖedzi na Nigeria safo ale be wo aɖe me be fetu yawo akpɔ ŋusẽ ɖe dɔwɔla yiwo ade 250 dzi eye woadze egɔme tso dzinu 90 ƒe ŋkeke gbãtɔa edzi ale be dukɔkplɔla ƒe nyanuɖela Bayo ɔnanuga ye eɖe gbeƒãe le nyutsɔ ale be nene ƒe aʋafia gã na brigadier generals yi ke woanawo 230 ƒe dziɖedzi nenema ke warrant officerwo hã woakpɔ 250 ƒe dziɖedzi nenema ke staff sergeant yi ke kɔ yi ɖe private dɔwɔƒoa woanawo 280 ƒe dziɖedzi ale be wo eɖe me be junior ranks wo ƒe ɖoƒewoe axɔ dziɖedzi gãtɔ kekake na dziɖuɖua ƒe ƒe sia ƒe ƒe fetu yiwo hena na asrafowo adzi ɖe dzi tso naira bilion 660 va eɖo naira bilion 924 yi naira ga bilion 264 bubu. alebe Nigeria dukɔkplɔla yi ke enye Tinubu egblɔ be gaƒe dzidzidzi yae enye be woatsɔ akpɔ nudzedze ɖe asrafo yiwo le avu wɔm kple adzodada amelele sesẽ kple ŋɔdzi nuwɔwɔ enu eye wo edo nugbe hã be ya ana asrafo ƒe nyonyo kple asrafo ƒe dɔwɔnuwo na anyo ɖe edzi le dukɔ me. Nemake akɔge ɖe Burkina Faso edua me alebe tsinyawo kpɔkpɔ hã egblɔ be Burkina Faso ate ŋu adze Bagre tɔdzisasra bubu gɔme le blada dzinuya ƒe ŋkeke 11 egbe yi ena nyametsotsua enɔ te ɖe ale yi ne nye be tɔdzisasra ƒe tsi ƒe kɔkɔme eɖo meta 234 dzi alebe le etsɔ yi va yi dia etsia ƒe kɔkɔme enye meta 232 kple enuvi aɖe eye tɔdzisasra yɔ 162 kple enuvi aɖe le nenem ƒe tɔdzisasra dzikpɔlawo Sonabel ƒe enyanu alebe Water Resources Commission eɖo aɖaŋu na nenem ƒe ame yiwo le White Volta tɔsisiwo to kple nuto yiwo ete ɖe enua woawɔ afɔɖeɖewo ye ele be eduametɔwo hã na anɔ ŋdzɔ eye woawɔ ɖe dedienɔnɔ ŋuti mɔfiamewo dzi tso woƒe ŋutɔme takpɔkpewo eye kple dɔwɔƒe yiwo eku ɖo anu gbɔ alebe dɔdzikpɔla alo dɔdzikpɔha gblɔ be nenem ƒe be yewoayi edzi anɔ ŋku lém ɖe nɔnɔmanu eye yewoama nyataka yeyewo yi ke yewoahe ɖe ego. Enyakunyase kple nukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe mehe va na mi le egbe ƒe enyadzɔdzɔme me. Fa hafi ma adzo le mia gbɔ ma agate nyadzɔdzi na mia ke.
Misala papa anya to ba Nyakuboga drop one drop at the asila sadina tamakule nu kaka aga poto lega home ai judwa la timba ya ana wa anoga home baseda asime one dropa kokoto na acho nanampa anyame maka ha misala papa nya to ba Burkina Faso ating at Bagre to disasra goma lajnu ya panka ka wide ka agbe maka ha misala papa nya zoma ba Povito la numa kuku wam kuda beni nyonu avaba ntila kuku yiwo akpala tamale amadroja ba wo anu alaba aya papa doe adum nya gola papa anya joma ka na ado kuji bamya pa magbadana anya zoye anya nuslin ewa English dictionary adama bana ba anya jola nya podum ka anya mai hanya zabana minyam kwanya Imanola Noelen Chineku Maklami Oh. No silence ever English dictionary. Nyatepe. Mais si dictionary a caractère son fi de passer K. No silence ever English dictionary a standard ton standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know Americano le SHS. And you know Americano le university. Allo le language you. Nenya make me never be view. I be a strong but ha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a still make never be mojura po. And be a strong but ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nala dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can I call screen Nigeria. Open to me to the can WhatsApp. Afisi African la. Nya call no silence ever English dictionary. Akwa koveno. Akwa. No silence ever English dictionary. Enyon tom.